wasake duha amazi n'ubundi mu gihe tuyafite ni ukuvuga ngo duha amazi n'imvura yaguye tuyafite noneho mu gihe tubakeneye cyane ahubwo akaba ariko nayo yabura ubwo se ubundi mu by'ukuri bimeze bite. Iyo uvuze umujyi wa Kigali twumva umujyi w'isuku, ese tuzagira isuku nta mazi ko ari naho byahereye? Icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo umuyobozi wasake akwiye gusubiza. Tuzagira umujyi mwiza w'isuku nta mazi dufite. Yena njyana wageze cyane Kanombe ujye wirebe amazi Kanombe nta mazi ifite habe na make, fata Busanza nta mazi ifite habe na make, genda ujya hakurya hari za Kinyinya reka da nta mazi yiberayo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko wasake ikwiye gukemura ikibazo kandi gatangaza n'amakuru yuzuye. Ikindi ibyo kutubwira ngo bagurishije cya mu ndabira bintu turibaza wabiguze wagiye kwikoresha hehe n'ubundi ko bigiye ku isoko ry'u Rwanda. Yes, nongeye kubikaza ukurikiye UNAP TV, nitwa Moses Vali. Umaze kumenyera kuri channel yacu yawe yanjye natwe twese muri rusange ko bantu tubasha kubana umunsi ku wundi. Nongeye kugarukana n'abakunda Andrew imbere ya kamera, mumaze kumenyera yabaye ikimenya bose ariko ubwo sinabungututsera ikimenya bose buriya ubwo ni muravumba rero. Urakoze cyane, ndabona usa neza rwose, usa neza ahantu biragaragara rwose ko umeze neza cyane. Kubanza kubera Imana. Nongeye kuguha ikaze rero badusuhuza abadukurikiye hanyuma twikomereza. Urakoze cyane Moses, ndabaramukije mwese abanyarwanda n'abandi bose badukurikirana. Imana umugisha ko tubana mu kiro kiganiro cy'uyu munsi. Urakoze cyane. Usa neza cyane, usa neza kabisa. Buriya iyo twenda tumeshe agaragara neza, twesubire ku maso akeye yakarabye nta kibazo rwose. Uzi ko n'amakuru ufite? Uzi ko uyu munsi ndari mfite ubukwe za Karangaza n'ubita Kamate. Uzi ko nijoro narembye nkabyuka arabivuyemo byose. Uziko ejo nagombaga nkubura, ejo narwamagana kubura, nagira nkubwire ko umunsi utaza kumbona kubera kujya mu bukwe nyine. Nari mfite gahunda y'ubukwe, ibintu byose nabiteguye, ndaryama niciwe nijoro nsanga nafatanye ndababara mu ijosi, mu mihogo, umuriro ni wose urumva, kandi ishyushye biteye ubwoba mu gitengo kubera akantu kameze nka gripe. Nuko mbere ndwaye gripe kamfata gutya, jewe ntabwo nabimenyereye. N'ubu ngubu nje mu kanya rwose ahubwo ufite imbaraga umunsi ntabwo nakumvana mu rugo rwose. Ariko nuko byagenze. Urakoze cyane, urakoze kwitabira rero uyu munsi kugira ngo tubane nabo dukorera abadukurikiye kandi tugira ngo tunabane umunsi tuniganirire turebe aho ibintu bigeze kuri ubu. Yego. Tambutse hari ikibazo nari nakubwiye ngo yari nkubajije niwe witera tuzi nimba ushyushye. Amazi arahari se? Turayavana yeze. Ariko icyo kibazo cyo robine zarumye. Wasaka amazi nayo mureko w'imvura. Neza wowe byagenze. Namaze kumenyera mureko w'imvura. Uzi ko wasake amazi yayo arayo mureko w'imvura. Buriya usimvura itamu. Nino sema imvura izuba rije naguze ko tubura amazi. Ese niho bituruka buriya? Nose ubundi twe tumenyere yuko nuko wenda wowe ushaka ko waravukiye mu mujyi. Twavukiye mu cyaro, habaga igihe habaho imvura ikagwa nyinshi, igihe cy'itumba cyangwa cy'umuhindo akuzira ibinama cyangwa bamwe ko bitanguna ibijayi bitewe n'aho duherereye. Urumva abana bakajya bakidumbaguza bakabimeshesha, basanga hari amazi y'igihe cy'izuba, amazi yateguwe yabaga ari kuremo gakeya ku mariba bacukuye, abandi bakoshaga madamu twari turi, ariko n'igihe cy'imvura akavuka ikibazo
cy'imigezi ikuzura n'ibishanga bikuzura, ibinamba bikuzura, ibijayi bikuzura, umugani wabyo imvugo za kera. Ubusi wasake naye rero mu mujyi rero ho barareka mu kigo kubera ibati mu gihe cy'izuba bireka iruma. Nose wasake ye mu gihe cy'izuba amatiyo ntiyuma. Uzabaho imikoro wabaze ni amazi ajya. Ariko n'ubundi ntabwo bavuga ikidamu, bavuga idamu. Ururimi ruba rwanyereye. Ababyumva ntimwumvirane nyaboneka. Ariko nari warimo uvuga ngo mu gihe cy'izuba akenshi ibireka iruma. Reka mubwize ukuri. Birumvikana kuko izuba nyine riba ryavuye. N'amatiyo akuma ya wasake. Wasake duha amazi n'ubundi mu gihe tuyafite. Ni ukuvuga ngo duha amazi n'imvura yaguye tuyafite, noneho mu gihe tuyakeneye cyane ahubwo akaba ariko nayo yabura. Ubwo se ubundi mu by'ukuri bimeze biti. Ikibazo gikomeye cyane. Azo ubundi mubayeho muteba mugani tubayeho dute muri iki gihe? Tubayeho nabi, ahubwo Minisiteri y'Ubuzima itegura ibintu bibiri. Abantu bagiye kurwara inkorora nyinshi na gripe nyinshi muri rusange, cyangwa se inkorora n'ibicurane byinshi. Hanyuma abantu bagiye kurwaza ikintu cyitwa macinya, miswi, umwanda. None se iyo udafite amazi mu rugo isuku iboneka ite? Muraze n'impinja se? Murazimeshesha z'imyenda y'abana? Murazimesheshe? Murazitekesha? Murazikoropesha? Reka nkubwize ukuri, wasake ifite ikibazo kandi kinakomeye cyane. Kandi ikibazo nagira kinakomeye ntigishaka kuvuga n'ikibazo ifite kugira ngo abaturage bihangane, byibura hari aho bihanganiye. Buriya nicyo rege barusha. Rege mu uragenda ikabitangaza. Kavuga umwanya n'uyu uri niyo mpamvu basi usanga amazi yiryamira aba yatandukanye, amazi yaragaragaye. Serivisi z'amazi yego byari ibigo Electrogaze ivaho yitwa Ekorwasco, nyuma ya Ekorwasco yitwa Ewasa, nyuma ya Ewasa noneho barabigabanya kimwe cy'Erege cyitwa Wasake. Yago kiragaragara. Ariko two kubigira urwenya, abantu dufite ikibazo gikomeye cyane cy'amazi. Ikiganiro cy'uyu munsi naho kiri bwibande ikibazo cy'amazi. Rwose wasake mwatabaye abantu kabaha amazi. Uzi ikibazo bafite, barabeshya ya tekiniki, bakabeshya abadepite, bakabeshya perezida wa Repubulika, bakabeshya abaturage, bibera mu binyoma gusa. Kiriya kigo n'ubusanzwe nicyo kigo umugezi uzimara leta ahora atunga urutoki. Ni kimwe mu bigo bigira abayobozi benshi batandukanye. Kubera iki? Nta murongo kigiye. Kandi bipfira hehe? Bipfira mu gushaka kwiba. Biba ibikoresho byakaduhaye amazi. None barayima. Ubuse niba twiba amazi bazaduha iki kindi? Uyu munsi wasake baramutse bayihaye nk'inyange ari amata, none ntacyo batumarira burundu. Ikintu cyose ni amazi. Kandi igitangaje cyitwa ikigo gishinzwe isuku n'isukura. Ubwo se isuku n'isukura iri hehe nta mazi? Uyu munsi abantu baravomesha ku magare amazi, ijerekani arageze ku 1,700, ahamake 300 bitewe na karitsiye. Kandi abantu duha amajerekani bagiye kutuvomera b'abanyonzi nabo ubwabo, sibyo? Bavuga ko amazi yabuze. Se bayavana hibo? Ntabwo abyibaza. Bayavana muri ibi biyaga bikikije umujyi wa Kigali. Abantu b'Ikanombe rwose, abantu ba Busanza, sibyo?
mumenye ko muvoma amazi muyavanye muri igishanga, abantu b'Amasaka, abantu bahakurya aho ngaho za Rusororo, abantu hepfo hari ikiyaga kiri ku Nyange, ku ruganda rw'Inyange, urakibona? Aya mazi abanyonzi ntibayavana, ntabwo ameze na muyanywa. Ariko ngwiza ukuri, niyo sibwiye ko munyonzi yavana hehe. Urumva rero muzi amazi abanyonzi nandi bayavana muri ibishanga, kandi ibishanga bifite umwanda, kubera yuko karwe nk'urugero rwa hafi, uzagende ugera ahantu Masaka igabana na Nyarugunga, ndahabona, urahazi muri cya kiyaga hari ahantu akararo k'amazi aturuka hakurya yego, hari aturuka za Sorogatomu, yego, hari kuri gereza yo ku Murindi, sibyo turage cyarugurira za Kimironko. Aya mazi yose y'imyanda baramanuka hose akajya mu igishanga cyo hasi, maze akaje umuziranganda bamwe bamenamo, hanyuma barangiza ayo mazi anavanya n'imyanda ivanya Rugunga, yego, hanyuma kavuga ngo Wasac ishinzwe isuku n'isukura, Minisiteri y'ubuzima bw'ibi hafi, naho ubundi birakomeye cyane. Noneho gisekeje rero, mpamvu ndavuze kare ngo n'ubujura baba barimo. Uzi ko bikitwa Ewasa haguzwe ibintu bya miliyari, ejo bundi abiteje cyamunara, ibyaguzwe se basanze atari byo bikenewe, ubu baravuga ngo ntabwo bijyanye n'igihe, ahubwo se ko babiguze bijyanye n'igihe, kuki batabikoresheje? Ikibazo gikomeye, kubera ko gusa inyito y'ikigo yahindutse, ubwo hahise hazaho indi bije yo kugura ibindi, none ukibaza abaguze ibyo mu cyamunara bagiye kubikoresha hehe? Ikibazo kandi bitagezweho, bagiye gutanga isoko bongera basinye bya bindi bavuga ngo bigejeje ngo bijyanye n'igihe babikoresha. Ikibazo kirimo nuko umuyobozi uhari uyu munsi n'utanga isoko, yego, n'ubushinzwe kubyakira ntabwo bari bahari icyo gihe, kandi n'abashaka amafaranga, urumva nabo bakeneye kugura ibyabo, bagiye kurya kabiri, batanze isoko sibyo igihe cyamunara baduhombeje, bagiye kongera bagura ibindi sibyo babona amayabo. Ikibazo gikomeye cyane, urumva? None kavuga ngo ntabwo bijyanye n'igihe, ubu nivuga ngo twabizanye cya gihe turabikoresha, noneho uyu munsi ntabwo bijyanye n'igihe turavugurura muri sitoke imyaka 14. None se kuki bitakoreshejwe ubundi nimba byaraguzwe ntibikoreshwe? Babu yaravuze ngo ibaze nawe. Birakomeye cyane, nimba haraguzwe ibikoresho. Nubishije ushinzwe ngira ngo logistique ya Wasac asobanura ngo byaguzwe ngo na Wasac na Kongo na Ewasa, ngo hanyuma wasanga ibihe Wasac. Ikindi kibazo ko izina ryahindutse se, icyo dukeneye twebwe ni ibikoresho byari bihari, izina ryahinduka no muri serivisi batanga nimo, izina ryahinduka rikitwa bira n'ubujura, nta kindi babagamije. Niryo bura nicyo kibazo turi guhura nacyo nk'umuturage hano muri quartier, basobanura ngo imiyoboro mishyashya ngo bagiye kuvugurura ko barabeshya. Urumva? Kuko iyo uzi ko bari imiyoboro mishyashya bagutangaza mbere ngo kubera impamvu zinezi muzabura igihe cy'amazi kingana gutya tuze kuvugurura imiyoboro iyi. Yego, ibyo ni byakumvikanye. Yego, ariko se babigeze ibanga, amazi arabuze, amazi kubura. None umva ikibazo kinakomeye, baratubeshye ngo 2024 ngo bizagera dufite amazi 80 gira ngo 42 bice bitatu tugira ngo ku intego bari bihaye 2024. Yego, bavugaga yuko abaturage abasanga bafite mu ngo zabo bazaba bafite 100%, sibyo? None bakavuga yuko abazaba batafite mu ngo zabo ko bari mu miji, sibyo, batazagenda metero zirenze 200 bashaka amazi, abo mu cyaro batazagenda metero zirenze 500. ubu turagenda zingaye? None uyu munsi umuntu arafata imodoka, igare n'ibindi akagenda metero 5, sibyo?
nawe ukanayabura ugataha. oya ikibazo dutuma dutuma amagare, dutuma moto, dutuma imodoka kugira ngo tubone amazi. Bya birometero ukarenga umudugudu utuyemo, ukarenga umudugudu, urenga umurenge, ukarenga ni ikibazo aravuga mu kandi karere bitewe n'uko kabegereye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko wasake ikwiye gukemura ikibazo kandi gatangaza n'amakuru yuzuye. Ikindi ibyo kutubwira ngo bagurishije cyangwa mu ndabira bintu turibaza abiguze bagiye kwikoresha hehe, nubundi ko bigiye ku isoko ry'u Rwanda. Bakiri ku isoko ry'u Rwanda so bigiye kujya. Ariko urebye reka wenda twimagine cyangwa se dutekereze ko ashobora kuba ubiguze atari ikigo kinini nka SAC kigaburira abanyarwanda twese, agiye kubishyira he, wenda akabikoresha mu buryo bw'ubuhinzi cyangwa n'ubundi ashobora kubikoreshamo nimba akenera amazi, akabikoresha wenda atari kugaburira isoko ringana gutya ry'abanyarwanda twese. Ahubwo ngiye nkibaza Kigali City, umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali muri Afurika yose ndetse no ku isi ku isi yose narwaye inkorora na gripe nuko ndimo ndigagana gusa ni ikibazo cy'amazi. Ikibazo cy'amazi. Urumva umujyi wa Kigali, iyo uvuze umujyi wa Kigali twumva umujyi w'isuku. Ese tuzagira isuku nta mazi ko ari naho byahereye? Icyo ni ikibazo, icyo ni ikibazo umuyobozi wa SAC akwiye gusubiza. Tuzagira umujyi mwiza w'isuku nta mazi dufite, tuzadukubura nubwo wakubura byanze bikunze gukenera amazi. Aya mazi yose none umva kandi gashya baragira gutya amazi ngo barayatanze, bakabeshya abantu ngo barayabahaye. Amazi akaza nijoro saa 6 saa 7. Ese bababwiye ko abantu bose b'i Kigali bagira abazamu? Icyo ni ikibazo, bamenya ko amazi yaje saa 11 akaba yatwaye. Yena njyana wageze cyane Kanombe ujye wirebe amazi. Kanombe nta mazi ifite habe na make, fata Busanza nta mazi ifite habe na make. Genda ujye hakurya hari za Kinyinya reka da nta mazi yiberayo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugavuza aho ngaho za Kagarama, Kicukiro nta mazi ariyo. Aho rwose hari imirenge imwe n'imwe uretse n'imirenge n'uturere tumwe na tumwe ha Kicukiro ikunze kuvuga ko ibura amazi cyane. N'ahandi hatandukanye Kicukiro gusa bari no kwenda shoko bari yutuyemo wenda ukasanga wenda ari imboga zabo byo bashaka kubaho. Yego, n'ahandi hose nta mazi ahari. None ukibaza dufite politike yo kubaka mu Rwanda tujya hejuru kugira ngo gibura ubutaka butuze imiryango 3-4. Yego, bakayatanga amasaha 2 amazi cyangwa 3. Bamaze cyumwe barabimye karitsiye bayihaye amazi amasaha 3. Amazi kubera imbaraga nke yafite bakayatwara ataragera muri etaje ya 2, abakaba bataravoma mu ya 3 mu ya 4. Bagahora batanga gutyo bivuze ngo hari abantu amazi amezi batabona amazi. ni ikibazo. Baheruka amazi mu kwezi wa 5. Ubwo akababayeho bate kandi miyo kayitsenga amazi araza ariko batwatara bugera. Urumvikana igiciro cy'amazi kiba kiri hejuru cyane naho ubashije kuyabona. Oya inzi ni imwe ariko wowe utuye muri 4 cyangwa muri 3. Yego, amazi bakayohereza nabo akaza nijoro. Yego, nawe hagereye akaza amasaha 3. Sibyo? Yego, ni ukuvuga ngo agenda ataragera muri etaje ya 2. Yego, ugasanga niduha amazi nibo kazi bashinzwe, nibo kazi bahemberwa. Yego, dukeneye amazi. Cyangwa se navuge bati abaturage mu dutabare nta bushobozi dufite, none tumenye ikibazo giherereye igihugu cyicaye n'abaturage bicaye bakemura ikibazo. Bitabaye ibyo urabona bigana he? Baduteje umwanda n'umwuma. Ni ikibazo rwose. Ariko umuturage guhaha yimugoye akaba n'amazi yo kubiteka. Bavuze n'isuku ku mubiri. Isuku ku mubiri kandi ngo ikigo gishinzwe isuku n'isukura. N'isuku ku mubiri ntago buri gihe tuzajya ntago ari ugukaraba mu maso gusa ngo umuntu aragiye, no gusa neza mu tuzi dutandukanye. Umuturage w'u Rwanda kugira ngo ase neza nabyo bifite aho bishingiye ku mazi. Dukeneye amazi mu by'ukuri. Njyewe ndabona akwiye izindi ngamba zikomeye. Yego, akwiye izindi ngamba zikomeye z'ubuyobozi.
tumaze kumenyera yuko perezida wa repubulika ataravuga nta ibintu gikorwa biba bigoranye ubwo rero